HYC Mawlai Circle hakajing alam jong don bok khalingdo ubalong president kalapet ngau ye kajing benya holor kajing sakut bat sateng jong surok kata kum Mawlai nong lum Mawlai nong kwar bat kum juru hakithan ke surok jong Mawlai mauro namar bagi paidbah ki haban bam pum bat khendo hakum kani kapor bat terkhong bat barang ka bai maryang Nakaliang uniu nong alam ke HYC ula Kyntu ya katanat PHE investigation PWD Greater Shillong Water Supply Scheme bat kontraktor bakin pyndep no ekate ke surok kabalapun wet yau paidbah. Nakaliang juga HYC Mawlai Circle isukwa ban ya thui pi hadian baka jing complain la ni jing ujor jong ki breu ki basyong hatka surok ba long round road kabumut kinong song jong kanong lom bat nong kwar ter kita kena sung yang rohan. Hari ini bentuk surok keba pilai le jom kiman kelasa pending tak di portion bahagian aduna rum dukan jimbang jom khusus hendak mulai betul di kalau ujur nomor ba kumo pyndep ia ketika benda jom kajing siangrong surok nagliang jauh kedhun kita simkia hakisnya meladap di lembaga kajing simkia kejonging dan khot kat yaki engineer jong electric department ila khot ik office jong SM engineer jong central division ila khot ya ka investigation department jong ka PG wat kum joro ya ka division 1 jong Greater Shillong Water Supply Scheme de hadian jong ka jingikran lani ketika spot inspection dekat baki nilai i bakakam tak poch dio kalaya chai tingila pempau ka jing dokumen hari di port bakakam kalaya hari ke ikaba pensah kelingok kelong ba koi haswa disambang layo surok ke hadon ka cekal bang ni lali peta hari nang tu ke syarok kamdon cho ke jing pentrei deka jingeli ke bangi kwa ban upai ba ukeli mentang balai hatu day kajing bom trei shu kontraktor ne day ka don kawit hai jongka piludi dengan lenjongi nilai persang ban dia kedok bat kini officer ringi sutu bakadega por jongga election bon kilek election duty dengan lenjongi mendangi suka bat Kyntu la kalong ya ka piludi la kalong PHE la de la kalong you contractor namar bakum mangi hi ka repair ya kitiki namar mensyo ki aidau ba kadon ke jing thai jing pipeline sik panapo tiga haban pyndep shan na leng jong tran PHE Henry menta ka repairing i pakam donsho de balai kim stang nak kam tingi kwa ban Kyntu ya ka office jong piludi lemba i central division basungo ba alada la deblut ke kam ai ba pin Kyntu la ne pin ongno ni kontraktor bon pyndep no i portion i bedang sateng khnang ba kinong song jong snong hang tai kinom shakta ke lemba pum kamtam por ke bamenta kumo on nomor ba kibriu jong ada dai ki ot ki knyum ki trum nomor ba kamtam ke di pol jong air pum hang ni la poi ke di ayong sigi Kyntu kirpan ya SM engineer jong piludi ande ya katanat jong KPG balada piladap snoba ban petulun biang no ya kakam. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC